هنگام و دنگ سرایلی ملا خلیل و زرنا علی گوحیتا دبهیزه. آوام مزن و فراشین زوزانا چاوا جرنگ گل و کلیل که مش دادگرن. هنگی مدزانه مونیزیکی وارگه و کوزن کوچرا دبه. لهرکول یان جی لقرچو خمیران یان جی لبستا سویس یان لگری چیتگی. دیروکا کوچرا گریدای دیروکا خویکرنا مروفا جستویل ره. چمکی مروف کوچر لپی چرا سوال خود چو. جبریا شنگال حتی زوزانن کاواشه. لدردورا باجار وانه. کوچر دریوتیا هاوین و زستانه ده بردوام دریا کوچری دوین. پشتی سالن دوی دریج جه کوچریه ایدی کوچرین دورا دیرگه لزویه کفراده لنشیوی چیای قرچوخ دبر گونده دخان یادا ایورین. گلو ما چگو هرتن چیبی دیجانا کوچرا دا پشتی دخانیا دا ایورین او کوچرین تن ناسکرین کو عاشق و اویندار کیف خوشی و سترانا و داوطانه لسر جیانا وا او لسر جوازی و جدابینا وا جدردورا وا نرین وان و نرین خلق دردورا وا لسر وا دوه خلقه ده. گهدارن هجا دا ام زانیارین زیدتر لسر کوچران ناس بکن کا کوچر کینه چوا دجین لکو دجین نرین خلکیل سروان بهزاد مجید جواک ناس و یک جخلک گند قرچوخ مرایه مرحبا چوایی مثل چاوه مز کوچر کینه کی وهاتنه گلو چی کسی پاس خودید که کوچر آن برک هوزن گهانه هف ناوی وابینه کوچر به خود اد بجم کوچر و خواه منا اوجی وگ چه ملاته هی الا بدوی واهی چه ملاته هی تبجی ولا مثلا یه پیس خواهید که و در تیوه یه وگو الا بارتیا يعني نه ساكنيه او على طول مثلا جواني حتى شنغالي مثلا اف على طول افكاري واقف کوچر الویدره یه دورا دیرگی الکیدرینه گندیواتشنه گندیوان هول ام دیجن بری مثلا غما ام بجد دشتا حسنا والوملدا اوان يوغا آواکن في باشه 5 و 7 و 5 و 8 دا گندی خو آواکن و ام بجن مثلا قرشوخ او عاصمه کوچرات عين طويله جركنداله مثلا تبي طيانه تبي كلاي تنخنزيره جراسوره سويديه سبع جفاره جرزيروا ابي هريما كوشراتا افدران هو ليتجين افدرا بريجي واري وايو ان بشتي صارت شلي ما نبينا ولا افواري وا افري بارا واي يعني كوشرا زوزانا بني بحرا بنياواني حتى شنغالي منزف بهارا هافينا الزوزانين ووقت بي الزفستان جبر برفيون اوي دركتن يعني درجه مثلا شنغالي اف جي واي يعني حتى اف قراشوخي هو متحمي فالي مثلا او انهم منطقه کوچرات ده برید گونتیات نیم کوچرا دووک تایبت هی یعنی او دووک وا پیچکی لزه و هنگ تیپت خوان و هنگ گوتنه و جدانج یه واخلکل دوراوات قرب پیچکی بحثا و دووک از خو جاید بجم ام بجه اساسه کوچر خو اساس عزمنه نو رغم اختیار هی مرنجي وقتش تدخين هو جانا افي مام جيلين هو وقتش طبعا وفعلا وزاشده او وقتش تدخلي بعزمانك كوشريا نهضون داكن كوشريا خاون دانكن منسروي و عزمان خوي راست وجا كوشش به جيك فهمت يعني انا زانم وقو جيك بده جلغا جل ديت شامي يقول شرا هين كوشر ادخوا نوت بيجي كما اهل ما سينغا بيجي اميرانا يعني يعني سري ويد بيجي نوجا امهرن بيجي اميرانا وام يعني كلمه امشتخاليه سري اشتخاليه بيجن خورتي رسالات قدمها حتىش من خرج مقابله كي قول شرا هين كلمه بس هين جدا جيك فهمت يعني هين قوتني سري قوتني بيجين فهم يعني هين قوتني كامراجه امنا جامع هرن ديريكي بيجي خص بيرا ديجما جبر چه اف سفغايا زمان جبر كار كوچرا شوانتي و چوله و هاتيا ان شخوا دوكا حسين خود دافوكا اكيد
طبيعتها و جيكود فهم كان يعني سري قوتني بيجي هيا چار قوتن واجي چار وقلت بس چار حرف و ده حرف قوتن تجي اكيد جي فهمت ما او خوخه نوش خيني ما وهيت بيجي كل نوع في تشوت وانا زلمه قال قانون افريقيا تبيجي غربيين عارفين بيجي كل ما في بيجي يعني امشي كنت فهمت اكيد شويه طبيعتها و تو کار چند گوتنا بیجه گوتنه کوچر تنید بیجه امرنا بيجي كابي مثلا حرام حميجي بيفل وليف ولا شيء امجي كابي نه امرنا مدى باساري و نوال و باسار هی هاتن کوچر زوزانات هی هاتن کوچر زوزانات دورا مرگه ورهات یار کاویار آخاتن دوسته گهدارین هجا من نرینا چند خلکن باجار دری که یه نه کوچر ورگرتیه امه لی گهدار بکن و امه دی سال میوان خواه وگر راستی وقتی ناو کوچرتی بیرام هو جیانا کوچری برچاوه بهتر ماست قیزی پاقش افگیای بهاری پنیر و سیرک ام بیجن انواع پنیر مثلا پنیر کراسکری جاجی سیرکا زوزانا اف حمی کوچر به بوی بهتر مشهورن و جمعوا براستی خوشتر جم دیمانیا ناو کوچرتی حال براستی ناو مردبینه جیته حال یعنی وقتی مود به میوانه و مو صبحات به میوانه و مو نابردن حتی فراوینا مو جی چت کرد ناوی کوچرا وقتی تی حال جیدانی بساطة و تبرچاوی من دنگوای بلند شارع ده ولی بسيطن مردن دلوکرینه یک مثلا چقاسی تیر به ناوی عیبه مثلا شیرو ماصی خواهد مسیوکه تین شیر دفروشن ماز دفروشن و چقا بری هبن جی عادی الجم نوکا مثلا غیری خونه هاگر ناوی کوچرا تی گوتن حلا و شیرانی تی بیره مرو کوچر وقتی بیرامه مثلا برد گوز وزان چول ده دنگی بیجن دنگی کوچرا بلنده خوش اسران بیجن هف گرتی هفن یعنی گنده مثلا یک گنده به حمی هف گرتی هفن دسی هف دگرن هف دون آبردن مردن میرنی وادا زحفین خلق گل جارا کوچرا و شیرانیه کدوا گریدن تو بیجه اوش چه هات ده جام ساشتاقي حركه زياده كوشن هون قال هنجي الظلام نه بيز دام ديته مثلا هذا جيده بيته ظلام كوشن 24 ساعه نا يشفانتني حتى مالش يعني وقو قلت يا بيس شغله بيس كاري بيس جلك زحمته مالجي حشيرانيت كده زاروجي بيرجي وظلامجي وش خويا شفان شو ظلامي يلو يرينشته ويك 24 ساعه البار بيز ورو بي ودمالي دا مثلا 300 با 400 باز و بخا و بازا حمي بيفجيدا حركه جزيده هيش طاقه رفتيت خوست مثلا و شيرانيه لا شيرانيه بحثا کوچرات کد بیجن مردن بحثا کوچرات کد بیجه دنگی وا بلندن بحثا کوچرات کد بیجه ازبانی وا سوگن اف خلکی در دورا کوچرا واد بیجن خود يه خود دنگ اشبر خود طبيعتها واد في باكن هيك دولبينه يعني از بيجي جاري نيف باكن هيك طبيعتها وا کوچه و شوان باكن هيك جو دنگ بلند وقت باكن يكون مال خداشي باكن هيك على طول باس بهات باكن هيك هم هي باكن باس شو باكن بيس و يي باس بهات باكن زاروغا اللي بدنج بلند يا اف وراحت على قاعده حس طبيعتها شغله و مش اف دنجي و او مثلا سر مردبينا و نا داعيه بيجي تلكيد بينه يبدو ام بيجي بدو يروح دائما مرتلجيه يا اهل باشه يعني چا ظلام بين يعني ديساميش دميش بس هنا کاری شرکت ایرو کوچر چت کن کی درینه هی سوال خواهید کن خواهی ناکن روشاوات چیه خود کوچر شوه هی سوال يعني هي خواهید کن ویا او خواهید کن حسب من وقت هاتی غیراندن ویا حسب وقت نوتنی بین کوچر باسن من جایی زحمت بیه مثلا ام و شفا نمانه و کس نمایو هدی وقت بری مثلا تدی وقت او تداخل نقبه حضر او داشی بینه
او بينوت من زارو يجي بيجي كرو ما هما امان بيسوا بيجي جواهدي نما اهتماما يجي بها بيس ودي ساجي لازم دائما تلين بيس بازي وانس بازي وش بازي وهي جيلك ها نو جيلك ما هي بيسوا جيدا هي هنا وخذوا يعني معيشتها وهذا غير عندنا يعني ما انا وار سر بيس هما السر بيس ونا مشاريع تجي فكر يعني وقد دكانه فكر ومشروع دي فكر بس حوالي واجهه ورينشنا دي زراعه خاطر زراعه خو بازي خو فيفانا بهزاد مجید جواک ناس و خلک کوچر قرچوخ گلک سپاس بس السلام گهدارن هجا گلک سپاس اش گهداریا ورا از مال و علی بورا بو